Hebu kuna kwa hiyo na babiti. Wapi nduru ya babiti? Naivasha. Kama hiyo Naivasha hivi mkono. Naivasha. Acha kurusha ngoma bro. Mimi nimefanya Odibet. Naivasha. Bravo igwa. Naivasha. Naivasha. Uone ngoma nataka bebe. Akiagai. Wanapiga kama jirani yako bagara. Mama ile ndio morera Odibet. Nemo ile besha. Nemo ile jogo. Nemo ile app ya Odibet. Ndio app Play Store kana App Store. Ukataka na shiriki mirongo kenda na kenda. Ukahota na geshogo. Ukahota na kilo mirongo 5. Kwena pepe ila biroka huko sira yao mama. Na tukake na monone kabla kwenda kameme. Happy Easter. Siwaziki Happy Easter Naivasha. Vasha. Happy Easter. Wapi nduru ya kameme wewe? Wapi nduru ya Odibet? Anatokea direbe goda famfo tiretiguo. Na tuena credo fasta. Ate ora star. Ni mwini ora ora. Wewe tegerega kobe star. Ehiko dire. Nemorioku. Andaga kware githetigo. Garo ya Julia ni akoina hau. Na githeto tiguirirwo mutharabaini. Na githeto kinya tukene. Tondu turiohere mehia. Aria maraire na thuri ene ni ohere mehia. Aria marekerera thuri mucere na maraka nyonyo ni ohere mehia. Bathame abere. Ani akameme. Aria metereira karaiko mamwekera mucere. Ni oheirwo mehia. Aria maraheire karako na ni muhonoku. Shua atene shua bet. Pote ni muohere mehia. Nimekwenda kuina mogithi. Majamaa wanataka jezi kama hii. Mnataka hiyo maron ya Odibet. Umedownload kwa App Store ama Play Store, si ndio? Naivasha inaweza iwezi. Leo tunaona tunaenda kara ikoine. Leo tunaenda mpaka cha, si ndio? Na arĩa mekũrĩa tondũ nĩ aingĩ. Ĩgĩkinya thaa 8. Rĩu maigĩrĩrwo kanyamũ kanini ga kũgũra kanyamũ kanini ũguo maigĩrĩre tiguo. Agakũgũra karaiko. Nĩgetha tuone toro nĩguo. Nĩmũkwenda kũgeithio nĩ mbote. Wapi nduru ya mbote? Muriega kanitha. Muriega rĩngĩ. Ahikia ya thako ni Naivasha kana maumire Nairobi. Jesi mwego kokana ni mwinokire. Jesi mwego. Ananile mwego inasajani sana, tumekuja huku kata zilo Odibet. Na nitumwenda temono ni mwiyumiretie kwa wingi muno. Wawaya. Kutigire mutumia niki. Kodia imso kutigire mutumia agwa niki. Na wena muthuri wake rungu. Japinde na shirani. Wako mwana bebe chanyandarwa. Angalia kwa bibi chanyandarwa. Ewa najawe aha. Owe tawa mongai. Yupo ngasheng. Owe newe Odibet. Alia wade mekerete jezi shia Odibet. Ukidownload hana gesho koke hautoko inokia nyodo wa Easter. Au wiki kirimirogo 5. Nono mothe no mukoino kana mbeca undu wigukura igathungu ni mokire safarirare utire muru ni ukuria mbeca kinya cia guka makuria girigiri tiguo. Wapi nduru ya Odibet na mongai yako sawa? Ndio mabasi taka tu moja anakari cross niaje majama mnasemaje? Sherehe ibambe
Thank you so much. Rutono netwe karaikoni arioka. Karaikoni aroka. Agaba ne burake no no dera monugera. Eta go chu master. Na ile na tete wega. Wapi nduru ya karago amora. Gai. Ne mwana mwana na sadi. Noka. Oria wewe uko hata kwa karas wa muras. Na ale ukinya ngo otuko. Timonduri ndege. Ne mwana kanisa. Aduri makinyo kenoki. Abana ibasema na ndio goso. Deje yogo. Nene mwana tamuno. Na nikiongea to majoke. Tumagaretio ne Odibet. Againde morado agai. Dona doya. Ni jande kwa ni amplon. Ana modo yo. Ateke. Oh ya moko ni agire. Hegi weke ya moko ni ekone kana sawa. Moko na koine. Tuganega.
igweka oguo hari ndio igweka oguo sawa muno ndio kore leo sitiko heana oguo kaba mureherwo na hau etiguo niguo ditaitona sokara hau hago tire oguo oguo kaigoro Mheshimiwa Dennis Wawendo Mheshimiwa wote na makori ndagureti ona kego huko hena Mheshimiwa mrata wito wetagwo Mheshimiwa Thuo Mungwana ona kego huko hena investor wa magegania muno oyo ndio mwana makorofia moja Kenya etagwo Mofa wapikelele ya Mofa aya nao betagwo Comfort Homes ego jao
together as one. Mundu akiharira goko. Mundu akiharira goko. Aya betagwo comfort home and together as one. Acio ndio matũkombithagia mbeca. Andũ a mũico arĩa kwenda gũtambũra nĩ mũthuri wa magegania mũno, mũthuri mwene gũkũ. Aya nĩo matũkombithagia mbeca, metagwo together as one na comfort homes. Wambikĩrĩre yake na kwĩna mũndũ ũngĩ wa mũico ũrĩa kwenda gũtambũra, mũthuri mwene gĩikaro gĩkĩ etagwo Kabira. Wambikĩrĩre Kabira. Thank you so much. Nĩtũthiĩte wega. Ngoja nĩrenda mwanake kijana, my dear. Oya bro, tulia sasa. Ukibembelezwa na msichana unatulia pia wewe sasa. Utalia, unataka kulia sasa? Ni hivyo sasa. Sitaki atoke. Na hizo tuthiĩte wega. Ndio tigatinde kwa neguo. Oya soja. Oya security. Usirushe mkono. Sasa ni hivyo. Ndio baadaye na ile wewe kuo. Ndio kuina karaiko. Neguo. Ndio tobiru ngeithi. Ndio kwenda ngeithi. Ndio tobiru ngeithi cia kameme kayo kambo inge. Amemere kia kameme kayo kambo inge na mare gũkũ. Na nĩ twene makũmũgeithia kuma agatonye thutha wa ndagĩka cigana ũna. Nĩtũtũmirwo ngeithi nĩ Mheshimiwa Moses Kuria na mamũkĩra ngeithi ciake. Wapi nduru ya Moses Kuria? Nĩtũtũmirwo ngeithi nĩ mũthuri wetagwo Ricky G. Wapi nduru